janjian di lupa ko imangali abaya hakot baso siyang dalang tiyahanan sin kita daya kamatay ra Pasko. Lumaas na patap-tapo in pagkasilasa in kamatay dumatunda para way susunan sin kita naglalasa Pasko kasilasaan ko kayo subay ayaraan mo tulungan ka daya sambil magtuin na Pasko. Pasko
Sini lah, kailin. Ya. Halo. Nanti aku tadi mau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan si saudara Ustaz Mubin Mangsali bagus naman apa itu tuan sali hadir-hadir pe mo pagkamat atau anak itu. عليه كله والصحابة والقربة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وتمت القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini ya? Kari, tambah. Kari. Allah Ta'ala berkat Ustaz Mubin mangka sali sedia wus na mga pahadir ka pa ito tuan ni pantas niya sambat tara ko anak ko ito ko tunay ko ahlul kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bainah rasulun minallahi yatlu suhufan mutaharratan fiha kutubun qaimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bainah min ba'di ma ja'atuhumul bainah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman hasiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يزدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Allah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد هلكنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ikra tu kalau macam semuanya boleh last nama ini ada yang mana ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ustaz pun berterima kasih menghadiri untuk satu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi halakal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kajibatin hati'ah falyad'u nadiyah sanad'u jabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min harfin sahrin. Tanarjalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta tatiyahumul bainah. Rasulun minallahi yatlusukan fiha kutubun kaimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bainah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'an wa yaqimunas salata wa yatuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'u inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan rabi'ulauhan wa rabba'an dzalika liman hasya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'asanna bihi naqa fawasatna bihi jama'an. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasadid wa innahu lihubbil khairi lasadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir.
akin, suara ko. Pakai mic ka. Ay, mic. Ilog ka. Mati. Hello. Afala ya'lam idza ma fil qubur wa ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idin labir. Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabthus wa takunu min يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وما من خفت موازينه فأمه راوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفرس المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أهلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم ولي. أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا مبدل لكلمات الله وهو صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الصاغرين والحمد لله رب العالمين. Doa na ito, gusto mo magdua ko. Bagi satu air dah ba? Yang dalam hukum yang ambil satu air pak. Karya anak kamu nanti harus takkan tak. Airnya. Airnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والآكبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الخير وإلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيام شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada hari pagi ini, pagi Isnin, untuk menghatamkan Al-Quran satu anak ini, dengan juga kepada saudara Ustadz Mubin untuk menyampaikan bacaan hatam doa Quran tadi itu. Terima kasih kepada Allah dengan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditarik.
Oke, sudah. Gerakan. Pusing sini. Jumpa di dress. Pusing ya. Di atas sendiri lah. Duduk ini depan. Duduk. Sejak, oi. Yung macam tu. Yung kau. Magkaanak bukod naguyom bisa magkaanak guyom dia lo. Video saya ni video. Yeah.
Isipan pamalihan ka. Ipalson na tuwan-tuwa. Request kau tuan si mga kakampungan, mga paminat saraya sa awal pa. Taroma! Nagkaroon na tayo nagpayang ha? Kaya pangayon ko Aling Baterias. Asan? Ikaw? Ay. Pagi Kalimarati, dari Pagapagi, Sultan Sanduri, atas Kumalanda. Sintat na indah kita kayo, nahailan intangatayan ko. Inmanis lingkasin mata mo, ikaw ibawa inalawag ko. Sila sakay mo naguna-una, jadi bahay ni kanayma. Sinuman ko di kuhi kabay ka, silang doon kay mumiyaya. Yulayan ta sa kausilatan, baitaan silaw pangatayan. Inisipok ko kay musiambangan, awin pabawa ako tarangan. Indaman mo patay mga ayaran daw iyamusa. Pangmula sa daw ay maun, yang dinimay ng susun. Tamo matay mga, minsan ay runal na, atas kumananda. Basta mulawan mula. Patuhan mula sa pangayun, insuratan tadi parayon. Pangusad kay nakot ay maun, indong ito maaslawon. Sulayan ta sa kausilatan, baitaan silaw pangatayan. Insipok ko kay musiambangan, awin pagkawa ako nangaran. Itabang mo patay mga ayaran daw iyamusa. Pangulay sa gawat ay mahon, pag-ibimay ng susun. Pangmo patay mga, minsan ay runal na, atas kumananda. Indah bago matay mga, atas kumananda. Indah bisan bayi apa, bisan ihapa, atas kuhisanda.
magkasilasan, magtulong tabang, nagkakasin, way manghun, way magulangan. Ang matang na katindog, mamanusin nagsud, inisniin kimusog, ikatan tapir, nagkayon na maubo. Esriin maksud, tumamaghambog, usong babay dahon, patay mangun, tagi soldier to the wall, don't defend, never surrender. We only miss the end, forever and ever, that's the end. Tanahin na since September, kawatan 5 taon 2009, magkasilasan, magtulong tabang, nagkakasin, way manghun, way magulangan. Almatang na piyalindog, mamanusin nagsud, inisliin kimusog, ikatan chapter, nagkayon na maubo. Esliin maksud, tumamaghambog, usong babay dahon, patay manghun, tagi soldier to the wall, don't defend, never surrender. We only miss the end, forever and ever. Esliin maksud, tumamaghambog, usong babay dahon, patay manghun, tagi soldier to the wall, don't defend, never surrender. We only miss the end, forever and ever, as the end, forever and ever, as the end, forever and ever, as the end. Okay, magsiguro. Okay. Nandiyan kami sis. Nandiyan kami. Yo! Hey, yun na. Luwain na kami dyan. Luwain na. Labas mo na ako, pwede sa laban. Labas mo na sinwal na ilang magmura. Ayaw na ko kaya na ini maglubad-lubad. Labas mo ba mo kayo na sa ini magpalaka. Labas mo na rin na rin na kakainin sa na. Labas mo na ng pala.
Okay, special request mo na daw. Yan tanapa kau. Ang pertandingan biyaon. Okay, tawag kami na diwaing. Then magulang mo. Yan ko na si Ilian pertandingan biyaon maglagkuan baran. Contestant number 2. Yan na. Ano yan? Okay. Brad, log ko, malubo. Dua na nataas yan, hindi kita makanap.
Mga layway na pangitang kantakalong. Okay, takalong. Kita di ba basta lang dakating takalong. Ha? Kaya na itong duwet. Kaya na itong galing. Ay mo na pindahin ito. Ay mo na pindahin. Ay mo na galing dahil langog ha. Ingan na ini tuwa na baon. Takalong ibang nagtukan. Pangularak lang. Ha? Mabinasa kita sila ma. Luga, brada, luga. Okay, kulintangan. Kulintangan, bagi dia lagu kulintangan. Panari ko rayang. Tuma manari. Okay, di na. Ana dimasuk. Ana. Oh, budak-budak sini kamu. Budak-budak sini kamu. Lah. Alam ang damas. Yan na. Sarap pati mo may shot. Mento. Yan na. Hey! Nampak ka lang. Islik! Grabe sa shot! Grabe guru na ni Samuel! Allah Brad. Bro, naganda ka kaya. Iningat mo yung buong nakarando. Ba't may tanta ka? Urong pa, Brad. Urong pa sa cute dan hangin-hangin sadya. Biyaya na. Kabalong. Nah, kita babangnya di tahun berarti di Senumasik. Bro, Kaya ko kabalong. Pilih. Oke, juga. Pasal ini diputar simpak. Oke. Ando saat ini lakukannya. Rashida, Awan, Legon. Oke, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Hinangan ko kalaman, pakanan katay manguran, tubig asin, biag sa pahan.
PSP Perhimpunan Subay Nato Ayaran. Tahun ng butak siyang kawalan at luwa, kahampusin obos ikaawin niya, henglasin pangatayan, sa tiara kami tumamang. PSP Perhimpunan Sukusin Umat Islam. Inlianawan kita niyo ang magkasilasan, kita niyo mga tao umat sulong-sulong. Impay kisot filantropi, ako yanin Perhimpunan, simat kasimat nasa iba't magtulong na lang. Entah na simpangan na punca kini bigi-bigi pa. Ada, mga
Bilin ba ko sa kaiman, sis? Ba't mo isip ka na pasong na kumanaon? Kabalik ako. Wala rin ako.
Isang paduit. Bang mga irulihan ba ito? Pwede sa tumig. Isang focus ka ito ang itachi o. Ano nga rin na? Kulintaan. Sila ako mga kalalabas. Remembrance siya, ini blood mass team. Wala lang sa akin. Sila na dyan. Ilong mo, kanta naman ako. Ako, masapag kanta mo. Awa na mga pista. Hilog-hilog. Tidak apa lah, tidak apa. Sakit tayo ngayon. Makanya ikuan. Lang mo, kuha lang mo. Pamunglaw lang mo yan. Pangkuhan na doon pa mo. Dahil kalukuan ka na, kalukuan ka. Ang sabar ng bulukan ng ilo. Hindi ba magbuha? Saan? Mami, dito ko tayo. Ba't ko meron? Orang ba ito? Hilog-hilog ka. Hilog-hilog ka. Nukatan ka mo, hilog-hilog. Dihanin naman niya pangantin. Pasal ng pangantin. Nah, nakiramam na ka pa pangantin. Biyan. Wala para pagkabang kamera. Biyan. Terus para pong pagkamera isa. Nakakilala. Nagkikiri sa babiat. Hilugan niya. Biyan to na. Yakot na ako. Ako naman si kayo nila yun. Kakain mo pa yung kakuni. Ay, ako maki! Atod ka mali. Ay niya po sabi. Patong kita. Ay, Jesse adya na. Atod ka mali. Pangantin sa pagpalingkong hatalam. Ay, nawa ka busog. Ngahanigan. Okay, lingkod ko. Hilog-hilog pa payguan. Okay. Suka pagkain niya sulo-sulo. Yan yung pangantin pag nganan. Doon ka makatan. Doon ka mataykot niya. Aron ka mo taykot niya. Hanap niyo, Mari. Kamu kakita kakilahan. Okay. Sada. Tutup yung mata ko. Lagat na ka kung lukwan na. Kung lawan na payguan. Mangirben. Na, yan ang shampoo. Na, yan. Na. Taon kasi nagilog kayo. Wala kahilog po tao. Parang Pakayawan niyo. wala yung nagpahigo. Kahilog pa siya. Namanya na naman. Karanan lubak ko. Nah, sabri abang muas bibihan, sabri. Mayroon niyo po ano? Ayaw, baka mangulugan. Wala din mangulugo yan. Doon ako magbunglaw ang paluguan. Wala di ba ako? Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.
Pandalan ya, ako yung pandalan ya. Ayun na ako, Miguel na ako, masih pelubo. Boleh. Pagsaling na ako. Habuluhin na mo. Piag bin niya. Ang pangante nun.